nipa yampu nipa enti wonye na mom se woje a emrepa mu no emra wo ho obetimi afamra kwan so ehunu se ye ne ba na se nya ne mba emra no ene be kire ene so wate enti me de ho no na metim baabi ti last week me wo ho no na me nua ne sende me odu obi se girl no Mary no asendi odu aba kasa ne yemu no so me bra ne ba November December mu any January mu nyina na wo Ghana me kura wo ba me hu ne da na me ne kasa betina minim so aba Ghana ti da ko no ka cha me se waje leave 3 months e be hwe ne ho yare e wo Ghana ase na wone girl no so wakoye die ne bet Mary ni nim se wa ba kuro mu ha na emom osma me bra ba ko sa me bra no so se bia a wode koma omo a me bra no wode si ne so no wode afro ka akoma omo enti ono koye ne sample e wodi ne office ho no okoye na pafiri ho no no ma me bra no so kofa Mary ne akola no ko office ho no nti omokoye DNA no niti awa ne se na akola no enya ne ba ni moja ba kokora nim ate lese ma ayi enti ofra me ka kire me no nananom me yo batan eya me yie because no ahwe na ma afiaba enti na mi hu asema meka enti na wo se me ye din enti ma mfra mere ne kura ma me hu se mate de ekoso ti me sa wo na Mary frɛ me se asema me bra aka kire ni na wono de onye ntum ana mtuse die ne se nya wo bra wonye ntum me pa chan yo won koye ne de ana me se ya ne de me frɛ me bra no na de ohu bia no me so me ne na ka se na wono waka na num asema kire me a wo so waka wo de me san ko back na ma frɛ no na yaka meni Mary ne so kasa no ka kire me se me bra ne take sample koye die ne no the results ni bi sende ma wono Mary no na kiri ba miunu na how say obai no ne ko se kokochia ne ma me ne na busuafo na se wono na koye die ne kura nya ni nua ketua no obe sende e de ama no bibisa me bra no ka kire me se ma me ni eyusu WhatsApp phone enti ene ma ne fa ni nua no so a wo de sende ma no no ana me ka kire Mary ne se ofin se ni nua na waka akire na ha na onyi ne maame namba maame me ya me frɛ maame no ti meje namba no na me frɛ me bra no ana wose kɔ ho ana mse ye di sala wie ma brɛ me ho na me sisi enti wo de maame frɛ maame no nananom me frɛ maame ne maame ne kasai ana o ka kire me se oba ye me bra na de a wo ye ne ya no ene ensem bebre obae no obeyare ne me bra na mfrɛ mbisa se ne ho te sen da anam so eno de e wone na ase no entam asem aba na ye ka ho asem sami wo bi anka mama medidi na tema enka Mary ena medi na tem nya ne maame me ne maame na num ka sa nyina me recordo yi Mary ne tam ofrɛ me a wode asem ne to manim nyina me recordo yi mu nyina na de mu nyina madane journalist ni nyina wa ha eno kura Oheneni ni na me nim phone mu enti me nsa ko mia ekoto ba bi mribi me ma no so nyina na omu wo school mu enti tama me ye bia na arekodo na areti da ko weni ye mi ko mia ba bi na me hu sa afasa ansem no ana me bo sende ma me nua ne se wontie ti me ma me ne kasa wie na me ka cha ne se wo nua no ne kasa ye mu no wo se dan kora dan wati mu no me bra na ne ko hai dan no e de ma na 150 million a wati mu wiki bia wo so send 500 nya asem we e ba e kura me kura na minim wiki bia 500 ma me ni insisi say 500 no isha 500 million 5 million me pa chan ana me ka kira ne say 5 million sabe wo wa kwantum wo mo omuti aware ase kura wo munya sa sika no enti asem a wo kan de wo so otol o fill gas o tia light bill Utia watabe onu tia onu obetua sa ne mani mina wa san de 5 million abro e hono no mo si me madi maame na ta na mka maame ne se aware fo kora nya sa sika no ni obi a so na ndi kunu wa mono ne a wo send sa sika na aware fo mpo no omunya sa sika no enti se ye sei dia enti obetimi aka akere me se na awotwe bia o fele gas ana so ahu ana wo se ai sika ne se nya na awotwe na eba na mse me da ne sika ma Mary frɛ me na ma frɛ me bra no Mary si wo musika mayo ebi wo ha wo se ma send ko
na me send kura kwa so oba frɛ me back kura ka kyerɛ me sɛ ma send sika me da se kura bi ne ho so ho enti ma me kura me bufu ye emri bi me last time o de frɛ me December yi mu ɛna o de frɛ me ka kyerɛ me sɛ ni sika mai ɛna m ka kyerɛ ne sɛ wo ma me ho se ko mu kodi bronya ɛna m ka kyerɛ ne sɛ me frɛ no me frɛ na me sɛ me bra no so yare o wo san ne ho yare ni nyina no onim sɛ o kuro mu ha so ho ɛna ja me de frɛ no ka kyerɛ me sɛ one ne be kasa na me sɛ ne ne nkasa ɛna ka kyerɛ ne sɛ wo yare na emom ne ho tɔ na ni nyina ne enye DNA na antre sɛ January nim no mbe DNA na report ne beba no ɛna obegyina ne na so yi aka kyerɛ me sɛ de asie nsese no nya de a obɛhwɛ Mary no ebiom ɛna omo so omo nyintum ɛna me sɛ ne wo so omo nyintum de a wono waye na ne fa DNA enti omo so nkoye omo de so omo koye na se bubɔ omo de a ɛka wabo nyina everyday one a ofa nyinsan time a okoha dan ma no ɛne ne DNA ka nyina obɛfa na watua ana ma amene si yebu wo mu se wo mu niska enti na yeye sa se nko mu wiska o mode koya anka ye nya wo mu sa mama ana mse a mu bu ye se ye niska se wo fa no se be wa mebu no kwase a wo hwe ne se de be ma fa wo ba wo hwe no ana wo wo ye ana wo mfi no ana wo wo ye wo mfi no no so no e wo de enti a Emma ehwe no eye aye off and on say ba o ba no ne krakra me pa cho ne krakra ne se me bra ne se wagina so aye ne DNA ga ne se wonyi ntumu a ga ne so nkoye ne de wono so nkoye ne de na emu pese eka bia second one wo fa saaka no hwan be fa o me bra no wo so obesan afaka no na emu se ye ne se prove ne ba se akola ne nya ne ba eka bia wabo bia obetua afa so last week no wa send duabo bebre mi amete ye wabo dua de me mama nsa an adase wabo me bra ne dua nsem bebre mi nua ba ma na okofa na wona ne code ye no office ekwaje report ni nyina wabo ni dua wono so insisi se yakoye DNA na wo bu abo ai me pa cha was wo insisi se woni mi nua ba ma no e na call office wo enti senka okwaje results na de enti waso okwaje results na de enti amene kasa wie na peminimo asema ma amene bo ne mana mane ho na ni nua ketoa ne ye oduo ni nyina wa ha akola ni di matem papa Oheneni wo di matem papa ana me bra ne se ni nua ketoa na timi adi matem de hu hia se obeka kire ne se omo kwa akwaje original one na se DNA nti me bra na okwa won kwaje Mary no wonim DNA ho kwan so waka results na kire no wanyi ntumo no to betimi won kwa no won kwaye ana opese wo hunu ma wo de akola ni di kwa office wa omo beyi eno na di ama no na wo hu de etie nti na me wo ha na na no oba na se pe oyo oba tese wanya sei wanya 1 year ne me say 2 papa na betimi ama specific tese mere ne de se chenchene twa obla ne ba me pa chan abi je bien pekeno friends bra Yusuf pa chan hello bra Yusuf yes mommy salamu alaikum wa alaikum salam agese kiaja Papa so ajuma foko we awrade adomboko na sister Ramatu we di asem bia bedai na sese no ye pese ye busa o se die na ma o suspect se akoda na nya uba thank you good question about so let me say this, in the show, and you know, I even follow you, maybe you may not know that, because I listen to you almost all the time when it comes to 1 o'clock p.m., even though I'm one. About you, say, you are not, because you know, Mary, my name is Anamita Kono. One day, you know, in a honeymoon, no be for any video call me basa, and I'm so on peke, also on father, oh, my name, peke, also that on fat. That's first incident, and the man who died. Yes, so this anybody have to give a probable cause. And the Ocasa was a nebra. And the Namica say, oh, bra, grana, if you are not support to, or you say, only be pimpana, and to go to my other than do it fat. Oh, for grano, most only Bama say, so only Bama now. To say, Miss Sanfama will be grana. I will take that call because I wanted to see who you talking to. One fat, and it was 1 year that, and I know what die. And you know what die.
And also a financial. Until 5 years and so. I quite remember I came to Ghana February 2nd, 2023. And I think we met somewhere maybe 2 weeks after. And by 5th May, was it the message I might or call, which, and okay, so quite lab, she was pregnant, so, and I'm so, since we met, even though I knew that red flag, I took the responsibility, so, Oba, and I've been able to mention the castle and oh, no, I just said, because it was a plan, and I told her, say, I want to have a child with her. That's what I did. And he said, I mentioned that to her, and I took the responsibility. Me sure you say no ma, na me adoma, akwaso e no boko. Auntie, akowo ye no. I think on the 28th December 2024. And then almost send me a follow the picture. And the picture on the buy and I'm saying, me sure me ma, me so me ma too. And then me sure me ma no na me compare akola na am so akola de e den a e bia we na go different category. Different category kura. Different categories. So, and the Mbajo said, me, Kakra, or Yimono, said, then away now, or Bacaso, no call that, and our band is say, let me see the form, Yamisi and Canopre. And Jamo no, my make idea dancing. And the Debbie near or my maker and say, now then, Mary Wu, as a one per me bano near Colani man, because I saw something, you see. And the person only proof and you cannot conclusively say, say, but ultimately, and can make us or the anybody wow, or say me back fine. And make sure Kualana or Pim say, making me idea. And lo and behold, the fair schedule appointment or American embassy send me Kualana passport. And my word also grammar RBJ say, and the appointment date was November 25th. And the member bag and the Busano. Even though when you some about and the Busano say, hey, me Kualana birth set. Or the birth set and then my Aquala almost a year no. Birth set and mention Miss Aquayame investigation and I'm so birth set and Abba. Almost a year and the other Omokoya no Muka take his sample. Yakoya no, when you get some man, no, now where, or you aware some Mukoya. She's aware, and you're the back door, yes, she's aware from get go. Until like I said, the number one, my friend said, or Casa and Tessa, send your piano. I know Casa said. My sister can say, we need facts for DNA, and I think I need to do a correction over there. The DNA was took place on the February 9th, and the results on about March 4th. So that's within 3 weeks, time frame. But who could boost on no marry now? And I say, a bear results on the mother. So, and the results on the buyer now, the catcher and sister now. And also, this sister or no be any SYZ, and I'm so well. I'm not the one saying it. DNA and say Akwalani Nyameba. And this DNA and also say Akwalani Nyameba. Why then do I keep taking care of somebody else's blood? Obi Moja. Thank you. Kutupa, I want to cook pie. Me to Madame Samane, only to Mono, dear now, Patrick. What's or Bako Seko, or Mission of Kurameda. And I'm so, I mean, then I make you and I would sharp and I'm so upon Funko in the year. Baba culture, Mrs. Tanisa, Coco Bubiano, Nanyama one could say, when you say, the man catch and say, Mujadi and Po. And my Aquadao. And I don't need your Baba say, on what acquisition, I would say DNA fake. And your original, a fake. And I also, a so called my business, a fake. Man, can only copy no, and the call. DNA center na me akoye wo mpem sika so wo koye ba na kura ne yo ba
e can be our boy, you better what you am. And this I'm willing to pay. Thank you. Papa, now where you are. Pacho Mate. Yo, everybody. Yo, me da super boy. How say a program. Na me life. Na boy be free say. Wa sole o ma che kodon so. Entokua bia ene ne dan opposite. Na what say obi fa obi. E wo da no. Jo so ye din no dun so ye wote. Jo te am say ge ne ka se obi a me ko akontuma. Ma shene na mfin ko ba kura wo ko tu kwan a wo wi an akodi bi de e je ho de fa ho be nka wo fa nye je ho wo ko tu kwan e na wo wi an no wo san so ko keke sem fuck me baby ai ala ka nek je so ma wo yo mo da na se fuck me baby na nek baby na wo se o jiro di mo se mo mi obi yiro na na twi sabe so ye diri dakade se da motobu etia mali na ofrani ti wo ba mali area we de nya atinchire twa won ti ase a wo suppose sika wo koye wo de ma ye nyina nya dansefo ye bedi akire ye nya de wo be ko blueprint blueprint results mo pa mo fan go india sanete sie de betumi adane ane se ebia na kola no enye ma me ne so ba na ebia enye obi ba ana ye de na mamo na te sa dia bet sie le besie ti ka dia wo wura yi si dia ka pre bi mo da bi ma this a champion ya bre ni Ghana for my yiwa edi ti se ya bre mo ai abre mo so I'm going to say let's hear ya enti audio sini bi mi abre ye no adai na mutumi ni mema ba ko ntena adai e shwa dwum sa matna se ho so peso bu me kwasia o so nse hania eya oba e shwa dwum sa akla ne ya oba ba peso di me bone me ne akla ne bone a se ensu komodim na wo fansu onuma antwanya manku asante sinku mwache wanku ne kumase afenso wadanfu na mneni koye dieni so wonye mbi paasa woni ni ni pese mudi me bone e no no so di na chi ne koya ono so antwanya manku asante sinku mwache wanku ku ai bogo sunsu esuabna enkulu onhwem enfane ma ne ansan nasi oyisika anane ba freni se komoden no wadanfo ne yisika mana nsuo ne nkulu afenso se woyire eni hubi ena wantufo se wono nso ye baapai awo aja ena ode sa bone na di monu ewo ni tirim sa akwa ne ye wo ba ena wantufo Antoine ma boachrewa esuabna onfa ne ba wodana koma so enfa ne nase afenso nyamba se woni mubi so se akora ne ya woba enu bedidi matem ekan yense se okachire nia ma awo ya oye bata wa woda wonim se dia wo sitie no so be yense ade na ono so Antoine ma enko no fa ne yamu mamensa nase afenso wonu se wo papa wo papa ko so papa ampo na se o papa twefo de frem ebisa se de yesitie na wo so twefo abramba yini to ne twene ball bi so de me ho brum ye ntre brum ye me baby ananka ha me ne se ke bia Mr. Yusuf baaye no wo ya de ni secret na bi ofa akoda ne kune ba wo ya we so mu koye DNA na wo di akire sa wo kona kra ne kra ne ba won pataw ekobu bo wo di a wo fra bo so ni asa ma mi le maria wo ba mu maria wo be wo enua na wo bre no mi minum se wadane dane wa de dada e wo fio na we settings any antis na wo ye wo ba maria wo be wo DNA na approve no hey Mr. Champo. Ma ye kunu matu kwa ne mo da mo je ho. Na ka mo pode awudi ani. E so tirim ko so wia wo ho.
where they won't sack come break my neck, baby. Fuck me, baby. Hey, my ham we am do. My ham dear. My boy be about him what dear. Hey, friend. This is a champion. So I'm with us. Let's see a tip for any other phone. So, Mammy, after that, we both be a say, Minim and fear, ne mammy, Eddie. Sunny mammy, a baba, ne mammy, a besiwa, ne mammy, a brewer. No 200 cents and fool will say, El Coso. Now, wash it. Now, a year sin. What bad and can't know about it one more wouldn't miss you. And think a mamma no crown on Kaisas go to the bannerful. What need to them? What's a cosia? And so I elcosway, me or bar, me a piano, son of Tiana Santissa. Now, woman, me a baby joe, betchem or being of them. Eddie, a baby body, a prayer with names as Sabio, will feed them a cheap. Now, a year sense of mammy and the American. As we fear, will be a few minutes, Jaya, war if you dear me. Until I did it to me, see, said, only to make on once. One day, and should be bit to catch us. I did say, I also. And ma'am, papa, no, Sabby, what is Cadia Shaggy when you know? I didn't ever say, Bibi catcher and Sakurana and ba. I bring out one my Ghana, and my moon, now a year photo. When that chair said, Bonnie would ya, and to me, and see the brother. And it's a say, now, God in him and for so I would say a Dumania dino. I won't fear and so I would do Eddie Abodiano. One can say, and so on, and another of my look at them or then we said it. One a Benyano. Because mammy or dear Sabba say, what if you, mammy or dear Sabba say, or by Obegala, only Monia Bema, and so on can be there, and so near Bema. So I said, as one to go to say, we shall dear. I go with us will be a never Papa no ban walk away in the DNA. I will come. I don't know when you to. It's a man so into one of the hour of that one yet. Now, Nabama is there, and yet there's all share gun in the band. There will be a scene and one. Let me just say, what take you bold at this? None of the baby and then it's Yadi. What about you more, you more, Jimmy? What about you? And now, me life is son of me, Baba, go for Canada. Say, I see what you say. We person. What frail Canada, Mr. Champon, say about what be warren or Ghana Ham. Ababa when it to me a conjun. Ukutia brochino one day, yes, who could dick a quanyamoi. And all the chair, no, Sanso Mufie, no, my say, as will be a cowadia, Nedja, and on your radical pum, so no dear Nawali, no, it's music, Sadan on the makers, and no, it's music, BB Cosso. Na msi ujira menimwa kama papa wani shukia koloto wo foloto obano akucha ne ho no wonde wansuro watimi akwanyam ade aba wo de achem ti sa awade we wo betimi awale awade mu trust adwane wo betimi awade enam se so so agimi wache wo mugu jom after na to say bibi koso wo be kono ai family plan 80 years dey ni bi wo say mu ko baba ya enko ami se cha professor it's all of family bibi sia no girl what the rest na wo sha oni bibi ne mo ne ba to no so they chop up my abusian na wa he ye wu do no mo na eyo etini ba me person we bi nka anyesa obi so to wo to ko tie sha ne yam na mi de ba asen me nya je ho fa me kase boni bi dabi ne mo no ni abda ma no kai o ba bi na kokko ya ye no se na ke kokko ya ye ko dira ko nke be fifi ahwe was ye ne ba no wo ababroche na de nka ense no ke ye ko ne no be page enso do akana no atu e de be bi ne se wo fe ni tra de ma ne nsa dase na wo e da form one ne nka no so ma me ne ke nya be se ye be na take no me ne me ya e da se my lady me da CP na era na enkomo bi se ya metete a na ma twi break na ma san adwen nyenua no mo mema hu san bio ena mema ni bi narcissist ena mema oba wo so chief manipulator
mo nyina na mabɔ na akoye DNA wo ka ho bi ya ma wonsa so anom afei de akoba se be ma ne nyane ba ye fra boso fre nsuo bebodua kunipa ye mfa bi nase na be ma ne ukwo nyina ye nku bi ye mfa bi hwe wono ma wuti manipulating crofon be men kana adwene mu ha kasa de wote pebo se ban wetwa so na otewo na o mane maniska be matiska ko han dai 15,000 ama wakotena mu wo show 500 cedis weekly bia 500 Ghana cedis me bisa Ghana ye sori a workers ye kwa adwuma worker bia kan salary 500 cedis a week ya e kan ni nipa ni je beje na so hwe maybe na enya ni free say hwe de omo e kire ama me fuo bi enso agba aboso gina kire omo support wo omo ma abro mu nim sa de omo ma na ye no my lady enye na ya na to de bia me di ma bebre hu ya wo sa kwan hu enka oba ba fa ne sa akora na kora na ya aba ya ma me no wani wi ate chen oba yi ti me che oba ba 2024 ebi kura na ampa bi adie ne no kore apie sesei sei na wo se mu treat be ma no na baby and ya meka asem bi say na iPhone na disappointing nipa o record obi pe konkro no ayi na sotre say o record no enkomo record my lady ehia da bia semunti ebi na maami da bia se wo kenya me na age no kokoi ne ho ano say ema ya abaye nsu enyansa yenka ye na to so yema ye na ye ni ndimu my lady media me yawa eya mdi ni wiase ya na ne ma ya ye de chiche free ye nenam bema bi boy hoka ni asanko fo obi a ono onye hwe ma na ono no de free no Mr. Otua ni Mr. Odi ebeda na wiase nye sei nyame bekwo so atua mu bika because boni a ye di no eya na anu odin eni ebi a onse my lady duabo no bi oba ye kakra obetimi dia manipulate ni amanti o mo so form na si form e ba sa aspect na obi oba ifo nana no mo gira no kure na wonim se wadi boni sei na wo se bodua so wo na waye papa ne boni so obi mo ja no amana hwe 1 year na akire wo sa ati wenya okodu obodua de bebe bi etia so feel se bia ni no person oye bia won peti kan fa nko na obi enya ho enfa ni sika nko ye de ni ma no my lady me das na abrampa my lady na down my lady me das pi nyame hira papa na ye nchia ye tiefo ni ahwefo my lady se che no ma se de senke ye nyina me am krom ba ko sa na ho nonsense we feel oba no de ola bi on so aye remfo on DNA sa okoye DNA ni bi so koye na nya ne ba afi no akofa character bi abo abusu na ototo abo obi endimi nyina ni obi endimi se suba ni bi ofi so nti my lady ewura no ne maame na medical akono so ye bodama ye bo frifie akran kwase ade obi nyina frifie maame ni nim ba she boni onim se ne ba no wompana ai si ye frem maame ni si obeye se wonim danso wonim se wo wa abro kire de o hye kire eni ye gigidi eni ye gigidi maledi awofo bi ete wo sisi e mo ye sa ne mani bi du mo ma e gigi sika no mo de bu nkrofo maledi e ye no me na ye wuo e de ma wo mu a ense ma ekosu ni de maame be kan maledi se enipa bi anka onu kura ne ba fifi mu aka je ni ya se akra no me kohwe no ho ba bi ansew enti mesrew se wo bibi aye ni nyina tu aka na no atum eto so papa na atra se hu se dabi se mpo ya me ba kwa na du ba bi a me ba be fa na komenchen enu no de bi ti no anto odi akire ekoye di ene no nim sa akra na nya ne ba se wunim se wo ba papa ne ba amaledi anko be fo se me ye di ene nti fa na bra no kan ka se me ko na ye oba male eho o se question mark o e ye oba obepata mi o enti se nye oba o so be ne dai o we yi ase no male di utu bo ban a e be sa mbebo wa o na akoda no me nim no ne nyina so o de dai fidie no so no on na so but on hwe mu se owuo na ofrefre onyini ye owuo na ofrefre maledi owuo na ofrefre ye ka che ne se maledi ensu obobo ye nyina no maledi ensu obobo ye nyina no won kai hu se nsema waka no se wantimi ankodame na se wanye die na ni bia ntene ho ase maledi enen kwa kakura ni swa e wa asase so
saa nsu oboye akoba no seche doma se na da no maledi oyo nsu na ni dendende du frɛ no na nkwase ase na di obekun ti awura no wonye sanye ma woye no maledi mesu obo na mena na wowu kura wie no omu so se wodi bebirade na ase eti fie wo ma na saa se da ne nyina abekɔ so omu ni duabɔ na ni so na se ofiti ya mebobia ma bobia jimi afekwa de obedi etire so obeda no kra so mitie ba ko so ma me yi so ni so wabɔ ni bia se o ma frɛ na de obefie etire so obeda me ensuo ni kuri jimi fo sanye bobia o bobia mpasie bia na wotu wodidi eti sa akola no sebe papa no ofa mane de bia ne de akum ni bini ofa na wonfa na ti kura da se wo papa yi fa se mfie mi no mfie mi ensan na wonfa na ti da trase na didi na so wonfa na ti da mpa mane de bia ne bekum so wonfa na ti da bia ne bekum ewi ase maya ne pentem enya ho na we nyina so eye owuo ana mo frefre sese wo frɛ ensuo ben nan e dia bowe apapa yi wo frɛ nan dia bo mami wo frɛ nan dia bo di odi die ne nachi na de na ya no ode ne ma ne sika do de wo die na me be fa odo ko ye die mi ensuo nkum na mfa me ba sankwase bia we se nya sa nananom ye no omomo trase etie mu eti se papa no eye ni moja ana osi nya ni moja enku papa no mo ko frɛ so ko dane o me bia ne kokko ho edu ba bia wo bo bia na duru hunu da che ne be firi mu aba enne na firi so waka no ano saa mami menini bi ngomoni odi bia ne sende wo mu no mami we na nkasa no wa wa ko school kakra ana ono so sende ma ne ba enti awura ne di na ti firi ne ho no enne firi mami fon so na kanu onim se bia na awura ne onim se wakam wa di na ti mami ni enne ne nam fra me mu no na bo san kwase bia we a enye wa na bewu etimi maame na wo seche doma se mampani wadaroma ye besrew be bia wo bia wo ba mary enkwase bia wo to a wo bobɔ no se wo firi se be ma bia kwa ne ba na da o papa na ti ana nyi se papa ye die ne nya ne ba na so se ye ne ba opa nkonkwan ne die o ne die wie na so ogu se papa ne dia opa ma dia na ho na se nya ne dia onko danteza wo wuo ana wo frɛ dia ba ebusu anim maledi sanse sembi se na do bia kire wo bia wo na ba no we se cheduma se ohini wo ba amane wo de koya o me frɛ wura na ma mi sesi ai yesu so san kwasi asam no so wo sabi so wo ni se papa pani o dize ndingo ne yere oni ma o bia na wonu ti ko ma twempra na nyi se aba onu ahwe niema wo ye video call nyina wom onu anda to se ewure wo ye niema mati na nsu nipa de yempo wo so ne manyi mamehwe na wa hwe wa ye we nyina na ye kan wasma to se ana abo akire wa na wa frɛ ensu ebubobonia ensu na beku samari ye de na da powder di se wura wo de mary be bia ye kan obi ate se wo wunim no na request wo wunim se che doma se yi ye frɛ no wonfa ya frɛ no wonfa abubomi ye bia so ono na wuo etu te se che doma se ne na wutie america ne ma mu nyina wo promo mon kan tire wo mu se edua no wa bɔ ma pie ha ya bɔ na fidie so na dua ne beku no etu opa wo mra efi ha ne ye nta na chi ye ni na chi ne yenko edie na ni bi no so won san so person ho san dia o mra fi ha ye ni nyina ne nko no nko edie na ni bi na ye nya danse fo ma no ente sa dia maledi ewura yi o ya be ma wasi suna payira ewura woti se obobo biaku na request obobo biaku se teduma zu no ofre woti atimatim hayi wa bun ya frena fidie so wonfa eti wo ni media ka kire no se ye frena wonfa no so onka ne die wo maledi medase pi na Abraham pa me so medase na we efri eye energy commission for the aba se no obi si dan wie no opemita na akoye nsem bia wo ne niema bebre metimi aboa ne aju sika ebi kura bebe ye pono so be ensem bebre eti wo mo se enan die eye tiawa se ubeko energy commission wo me app bi aba ubeko Google Play Store na wa download o download a wo area wo tie no ebema certified electrician owo area wo bra wasi wo dan na wie no ana wo pe wo meter no na wono etimi aboa wo na wa kire okwan a wo befa so a
unsabeka wo meter no eno ani say almost from 1st July who apply on the text message ewo phone so now the text message no call DVA who do text message no call energy commission and say netco phone ho omu text message no a eno ano no e be wa be bo meter no kama e de amount we middle mind sembia enim from 1st July chishewe and chishe papa esese obiade no hujimu edumeko bi dia ba say or per sales representatives any driver at least ukuta license na wa mo adwuma ye wo betimi atro would receive no beba sompa and answer wo be free 0203 277 727 OCP Ghana akuafo nyina nsori ei utua ne yeme ntete wo faguso atoso de ebeso doso ama wate mfaso seye atoroya king kraka kona kwaji biwe eye biscuit ya eye kama ama hoto na ko sukua na de bia shel bag mu aduna komodo sawo yibiwi ne bonso guso krato FD fa hwem agia tum se bam father se etwa ya de bia to so na se enkwa o menum na duro ni entiji roman father ni bie eye roman father anjo ya de ebedwane ebeko 0552668517 na yanko KFC kibabi fabawom kokon ye dia ye nam no mre eye kama darin paniwe franklin p owura KFC babia na ko jibi Gino hot pepper powder ehyeshi mokokoro jen eye kama frafrae bi eni ye de yabo mu 100% natural ye de yenkwan ya upe mokwa no hye ko jibi ye Gino hot pepper powder ehyeshi mokwa ano hyehye tago e ba mesha kono ko jibi e ma wo tadua na efomfom eye tadua fun e mo brebia enwanze dawo se tim da wo na ho tabe enkwase tadua so enzo nya adwuma bia me pacho uni atenka ko jibi oba oda wa nu sisem okuya eye tago ene be mo atenka so aba 0243 228 na yanko jenim etima ameria eno anu no why ebetimi asode akọ na yenso no yo rade enka ho ebusia ne ene no anu no ye ko confession time you need to say any birthday in family from your confession okay down the name of the matters that notice nearby and na she notice of glory the man shall have troubles to religion wait there you are.
Inshirenie, Anomini. Inshirenie, Anomini. Inshirenie, Anomini. Hello. Hello. Mami, I'm more Indian. Why am I? When I am going to cry. Ma, good Afternoon. The patrol, when you say I'm very a confession time, but I think I can't have no person cap. No boy. Oh dear. I'm saying, me, I have more 24 years. Now, my name is age me. A date, Mr. Mako school, we buy skinny fields in the mammy. It's not a car. Then I'm not to you. You didn't want to know my move. James and my name. No, for me, I'm in any free room, a back a area, and things. So, I'm one and a down for a buy. In so long, I don't want to review this papa. It's not for me, no need to know. If I'm so risk and to my yama, a just minister to say you did. You started to your train plan. Papa is watching it in the near because over 3 years. The next time. Oh, 22 na papa no so. Oh, 24. No, 24 years. That's right. Yo. Into your mother locking. The 2 3 years. Mama, I'm going to That's what I'm saying. Ayo. I'm not saying the car won't know. The 2 3 years and I'm more please say. You're coming in Cosmo. It means you make your husband and Cosmo in change. But no, I call you. Also, but the near one age meet a pay. A very nice guy. One who fear a pay. That's your eye. It's you. A good now, you be a boy, maybe soon, so many of the idea of one or doing. No, and I'm sure there a drama like a community plan and committee. It's a point to go there. Papa ni tu kwa he okolabere ayo see na me media buy na BBC we me baninte it's say that me na kwa na date ya the things me no ka say na papa no be three times o we ma sem boy ni papa ma sem papa no ma sem na me so be ni dan de na the Daniel Ben, the deal with the army, told them of the army. The coming master now is Joe. Any guys are coming when if you are doing a Colabana, one to see the one to me. I know one my say when you're next, the patcho, I. None of this I say. Look now, because my bed is in the past. But I say only the papa the edge. Papa ni mso ne ba ni date Mpacho do bi ena wo busa se wo betimi awale nana Mpacho ai ayo eni awade e we di agire mo koye ne jama India ya sebo na kaunti ka ba wan mo kana pa because the people don't know what to buy here be and my Babu ma se mo ko bedro wunyo eni agire mu di siese ya na minim mo fi amamle bia na papa be katene ni agide a eni emle be kire yo ye da ase se mu sisi o confessing we do so obisa abusia number no busuo no 0548
931 931 0554 931 931. Confession time. Confession time. Pemuka. Ye plawo. Ekum. Ero. Hello. 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 Oh. 0548-931-930-551-931. Hello. Hello. Me pacho edian wa nu hu a mpese we unya ya nko anya bi mkura. Mami me ya kwala dia na me kwa sorry na me ba me mmode wa sorry ni. Na me mama ni me papa ni ho. Na yesofu mama ni yesofu papa ka se o ni me betina. Na tumeni mu yesofu no tutu kwan kakra. Na yesofu so akwala ketua be market 20 ni mi gari ni dini ko school. Na aya na me ni we gari ho gari a na sofu mami abore. Nti oburum sana ni hu ne se pa de Oheneni mami. Nti de bi na ensu to madana yenu no metese ase sebi kafama obi ta frame be ma ho kakra. Nti na nyina te so fama na butu me so ta frame be ma. Nti o ta frame be ma na me kacha me se nti me na sa ana se o ana me ye na wana na mo so fly amani. Nti ebi mu na me so fama ni be self. Nti so fama de when him say ono me so fama me na sani de na me da o te say e lo me Very ochide. E be ye wo. Man patron. Ade maame no ne dai. Man patron we see me ko so ye ya. Nti say ye oba nti ukoje oba na. Man patron de bi na ye owo ye no. Ye so fo e fa su ishira me. Say no mo nchen na o ma wo ba be ma o fem sei. O se wo tena o mo nchen no. Akwala na asew. Aseme. So a harness the person when come to your phone. See na so mama me aye. So mama so na yemfa number na ukua dabra be gu me why. Na ye hu kwa ye be kwa ye be di asem na chi. Hey. Ye ni pe mo bo he o se akra ne sem. Ma watamfwa sorry ti amusi na ingugo wanim. Ona mpa ko so baba. Ona so jani everywhere nim. Everybody Hello. Hello, ma, good afternoon. Afternoon, Modi, and why? Bracho, ye nkwala no na me madamfo enena. Na ye di agwa ye du yempeni fieso. Na madamfo no go kunye kunu. Ye kunu me de me ware me agabun mo. Wo wa no de yaba. Ko na to mame, ko ya mame, ko ya mame. Be ma no nya no so na be ma ne stem bi. Ebe me ya. Ye na go fire na. Na madam for the wetin kunta ana de ni de be na mi tinti ya na be na no e be tell hey wadam for no ni ka na tinti am na mana be pe e ba try yo ba sama ho ne da ko madam for ne de se na onyi Yoresa me be wa mo ku me be me ku na me be ma no edam pasto.
na madam for no yam a share no no share no if you want I say amana ajwe no aye to be I see that I want to know no a hame madam for na a hame asanso no no say no yes ama madam for me be a good thing collaborate this abeton you just say any day yan say fan kwaso de no one na kwaya na dem fan na ese bra no e wo wai ba to bra na so ha o da so wale no e ba to we so wale me wo so na wo de wo se wo da so ne na twem bra na waja en kan de wo da so ne bra no twem bra e ba chai yo mami boni be kuma boni for wa enku why nyame ntua ukanku onye ni papa o so for nyame the prepare nyegu what da so ti be ma no be frem ya be ka kire me ti me nya ndai yes boni nku why nyame da kwa nyame boya my nyensuro confession jadamu o hello hello pacho enti o hi pacho hello yeti o papa modi pacho pacho den ti ama me fra woni se atona mene abranche bi na wo mmebi ana mene de kina okofa abanoma bi ebreme abanoma no na mtete na rusha adum breme ni se de mi kumba na mtete na onyine so be mani be 5 years ni so wu ya na be man aso ema also ko ema chen yiyi na ba so mi se ni pese ntena ana ka chen ni se eno do si enyeka nti o ko be ba na ma paso ko be ba na tonsa na me de drogu ma no na oda na paso mi shia wo na de ya so la ya na e de ne ya titi ne ya so e na ya de paso fi sa tam na me ye sa dem ni na chimpa ni nyanda so ni chimpa so ba ama ma juma sem ni sika sem ni na kofom na sister eni ni nyaye mami nya nsoma na sabi tibini ni nya na bije ya mo be ka kire me no me no dia na me ya wo be jam me nya crusade ya na fe me nya wo je aso deliverance services ya me nya me dundu edo lat eh se baby kire ani di eduma abije ya dia banku unya kape ni tibini ni nyai ti me na ya no mo de ba no se ye be boa wo eti me no me ye den me fra brass band ya na se me fra kwajanchi ani lumba he mo de mo fa ne number di for pa ba betu ahohom e bia na we na ya ahohom sem yo 0548931931 0554931931 Inshiranie, anomie. Emuye ope, wabra besuya triwa. Inshiranie, anomie. Wabra besuya triwa. Hello. Eti enu aba ofre no mpacho ya pick number no akua brabra be we papa mpacho modi kasa Mama we can pacho good afternoon pacho ibintim timo meeting kakra Mama ye pacho me sabes 40 years ana matchema hosa masturbation me pacha matchema hosa sisi ya mamenye 25 years oh
matete mo sa sisiano sisa sa menya sa mitunso mo tankwa na ba na brecha ye ana untini mama enye yizi sao enye yizi sao ka wo se twetwea we are them dwiri wardrobe mu niema bobo fa pen mu fi o me ha dan konso gu yam kurem fa praye na wo pra o mantam room lion na bi o de paduma bi ye why any sesa niema bowura bola so na sesa condemn wo ye bibia e betia ko ana pensanso eya afasira oni padua o ti hu a e gisa twetwe be ma no beti na mo de do mo gira feelings ni penyi na ye dwuma na mo de mo gira feelings 24/7 feelings say it toda minha missão é me bim so mama o já coxa essa dama dia na adna essa account é kai no afasamena mama não afasamena coxa muito mais que uma essa deco me manda 15 times a day and you dey about that mo fa na number na di for pa me bon pa ye hwe me hwe why jina so obi esi now my when you are calling someone everybody be share when you munya bema wo so ne wiase nyina be ishira beka wo ye funaba wasase aba ebeka wa ye mwampo ishira beka wa dwumade ebeka wa difu ebeka wo fie bamso ishira rani beshra obeshra obebia uobia enra na ye miami PSC obi ba Evans na woda Evans baby I will be our mommy belated birthday to you my darling radin shira wadwen penti radi be ye what Evans we be di na abako anim babu abusia na bia so happy belated birthday my baby no share my Felicity a champion prempe eno e odi na woda bompa ye yi apaye man se erade nyini free adumu enko adumu flyer no yo ya papa Mr. Philip ya uchei atom penten so ya drebe to mpeme me nda dwumbo so me ne da to so du miensa e wo Jacobu e ben old court cancel down ho amrachi no onum abusu ato santina kohwene ne achi de atwa to Roma Catholic be ye wufosom e de amma no eno achi pamunu krabia e wo eye nkranso bonsu ai wo bono ahafo nkransa bonsu anamaye ne nkranso nkransa bonsu na chese mi amade mu pa na yakosie no krabia kuntuhwa ne ebekoni nchi abusuan be transfer me nda kro no a e wo Jacobu court dan ho aye abrimpoye akata na chiri kura akwasi ada no yebekwaso de e wo Roma Catholic asode e wo Jacobu eda etoso edunan me nda dwumbo some no na yenua Anita ya wo depo Anita wo she nails o maame e wo papa ni mpom e na da fom nti yenyina ye kobo Anita no wakata na krechi enso amana ye fefefe okay edamase Mr. Champon brem betonte hu so me dance nsem na bro yeso so me can you say don't see ya wo mo abaso wo mo adwene ho na atechima na se ntimi no magini ana se wo mo na ye wo mo de ana se beyiye bi na wo mo nya ye wo didi sa ensamfu we se so Sompa se obi aya obi wadamfo na so ko na mama be nya what you go chi aduro so akoji aduro de aba be ye bema agi bema ye fi wadamfo nsem wo bodam kwan so still and found ai wan wari gan wo na wan wari wo nyam be chia wo ka gay ya wa ya ne saro so fa fi frank ya ka ko man chewo e ya wudi sam papa and na wo fadam fo na mo hwe yie and man no anase gas na yo baba wo mu ni adwempa mu so fa mo ho emma mo na fo na mo nyi wo mu ni mu nsem bia mo ka che wo mo no mo ma nka mutirim kisa wo mo fa e kwan papa so
na so from at the age of 14 masturbation what me masturbate ya 25 years two boja what me ya akona ba ko what me masturbate the same ya 15 times a day ada their feelings one ya djuma na mo gina mu ana so ko djuma na ko che baby ai say mo kwa djuma nyina mpa ishe toilet so na ya wo de kwa na ana de ba so a chichire ne bag so ma ya say mo say ya dambo pa hun fin pa o so ma de so ya na hun bi e council what me nya and odi for pa na da roma se ne o sika no womra na wom me buaye bema be tiska de kwa yo ba ho de so fa ni se be party na nnuane ya wo be ye eno ne ade akọ so kwa no 300 million ne 400 be ko awade ye nko efese nko le wari e ka hu akọ keke na bema tiska kwa wari wa yo ho ade no so no ntekura na wo nua na afa no wo nua ne ba o se ne ba oko fi ono papa ne ba 24 years to okoye no ne ye pe ono wo so ye ne spec di ope oba ma hu bia akwada ne ye ne kama e ma boy ne kwa na to na asintire ni we dey the same papa ne se papa akwada obepo no ye mfa ba ko nka ho ya bi je ma shema o ye entini ye kan se mi se champion pa cho ye mfa we nka me de manuasi hello oba pa modi di en waye my friend you were tertiary school na last time I was saying so say me ono enanim pana ye some I say me dinu ho na me ntiase mami start wo se woni hwan na e dey ono enanim pana ye some madam fono wadam fono se woni ne mpranya tresom ena ono yo nana me pese metiasi pushi me sa na metiasi nti boy ni baby asina ikoye sa nyoma no if you want nsio be gu me ma no me dwe sa kafra ai woni wajama nko titibi na bo kura na fato why bon ko kwa gu awia so a ewo ana wo de ato otatank ni nyina betu aba amonya fa hu di why they are she ati yo brother ka no nyi papo ni fi wase obaya my lady say confession no ye be ya wo ske mu bi ye pre holiday da no nkaja because ba na e ba uchi amodin yo mo kan nyina so timintie bi ma bre oh and someone we say pa na utietia wo pie kwa hu ni pa obesuro no akwai so no why masturbation na a day 15 times a day na me bu say na malaria fine una malaria na doctor etre eduro so onom twice a day ya onom eno de entimi nom twetwe be na mama jan free mu ma ozuro moja twetwe be na mewu ubeye eno o kasa mo mi ade ne kanwa ba wa ma die di na se ebetimi aye spiritual because any normal doesn't need probably sure say me twetwe be ma 15 times a day wonya adwuma no ase wo na mi wo mo mabo my lady na mi gina so aka kire ma bi se ade ehia ho ye disie hwa ubetimi anya be ma papa o best sponsor wa hwe wiye wo ma mi o wo krampo go ka kire ne se wa tofo ama me kuretimi ya ne ya because see so no wa nya obi a obetimi aya ne sa da rabi usu ye se ewie no su ku so fate Hello. Pacho odi atoso eye emfa bi abaya ha ti my lady na me ka say ema no yenhua se ne de ade ehia yen ebesi yenhua sa ade no wotaya sa ancheche no wa hapa na ya na me wonwa se bi mu nte wo maami owo kura me se wukunu betimi ahwe wa ma ono kwa ya jealous say me de mi si mu ma nya be ma fo kuro betobi a me da na enso me nka wo se na mi je se ne da betimi anya be ma oye responsible ti mi hwe no na ni nye ubon se enwono ne yaudie na nte se wadanfo upie na akoba ye to shawama ye to shawama watch you crash na si yesi aya ne de na wetinye hu chini kwan na ya mini ba bi omofa watimi achinia ma akopie so se be ma wanya no onne ne dampa so
ama high fever high fever TS be na so still wadane na etwe ema ye hu enti ye ma ne ye hu ye nsu asem ye besi de ne ma asie because my lady to the bia ya na anu odin na so for ma me nso so elim be ma tadua motafre aka so for ma me de bro dia my lady so for ma me bro job awuni ho nsam a me ya se wa me ba betu me for se me ba ade we me nya bi da wono ni mom akra betena mo nche ya wo dware wo we dwaye wa ko yimi tadua abi o ne nkra no ya se wa ya na nkra ni tadua o magigi ban future leaders yo my lady na ka so ma no so de unam na kola po school jira man tem no wa do so tadua kra no future leaders when you pop up Jesus anyone seen it was an idea Jesus seen it ma esesan ayo say for the twice and according brand take them no brand ketwa bechi did esra enya great license pa teach of mamia fall into temptation ekowi a kire dia ye me nwanwa wa akra we asem o ka ho ne say my lady so for mami anyinsen na me hu ne say eba no kra betumi aye media na renye no se papa ne say wa betra cha mami wusro just said dear my lady confession no dey mu bi na san reset ya dwene na ma ye hu ni different because mentias ye me hu kwan ye fa so a nipa no bi ba wiase be sa na ma we mu my lady confession na ebie ye ni na ye nso so ye fa mu aba my lady dia me di twa to eye se emani bi titiri mpanyimfo won se ye ma ne ye ne ye tete wo mo no matimi asi kwampa so lenti sane ye hurasi mu atitiri ne ma no ye hurasi ma e na we betena me che na me ne daaye e na mikunu bi sei bibi sei na mkoshi ya mikunu ewe na me ne kokko daaye no enye eye nimguase asem we sister be kan my lady wan kan ye say papa wa be ware won wa ko hu ne ba wono so ye young won the 20s makofole amano na ye pese ye word say na ka ji India na mo ko ma na my lady omu gu ye ni mu ase ties be sere omu nyai na nye esa na ye de be sa ye nyina ye so ye ni mu hwe my lady me da ase na rampa my lady ajita my lady be da ase pa nya me nshira papa bi wo US was your friend Mr. Fred wasi DNA niema na yade ye no afidie no ontimento body some materials ni bi beba ye ne betimi aye na ya package obemi atrotro ni nyina na ye de aba ono abefa ho ka wo ayamaye ye damas ana etoso biem o se confession no obepe phone abrona wo de chip atoso enti emu na da TV de so di pakro nya audio mra na ye nsem na said ye was ya ma wiase ni pania bie no osa confession ono so bo hu ka bi ye dana se pa na o Jafred aw katachi ti ofre no o da wa se pa so na mro be fineske fantastic keja se wa e hono mo a ye hospital abefo a ye kama mani fidi brania o mudia be gu hono enya sam ketwa se wa wo na pa ba bia kopem so be wo ewie wa wo na chi na be se hwew ni nyina da ani premature o de be shade ye bia o mu ye bi wo ho ye ni nyina wo ye kama ye feniste health insurance eno ni ade ekumi no insurance bia ye je wo ho eti kan ho na fu ani kire ko wa change adro na enfa fu ani kire ko sisansa na ko hade Sky Medical Center Fantastic Keja sa Jericho second junction fit mu wa na de si wo ho le bisa my lady be da se kratchi ya ofre say o feelings mu na 15 times a day no my lady onimi nyansa edu ba bia na o mo se ahonhom ye de sani mi ahye ahonhom za ne dipa bi gimi akwankyira wo kire ne ye so free said de eno so muwa titi wo boyfriend koto no won sra be me wa brem no ya fa ho na won de se bebe bie mu a won fa ho no won de se bebe bie mu a e de ejimi no se wa twetwe ma moje ba won fa nye chimja na bet kwase mfani e se den se mi wuni e ka me 15 times na won twetwe ndure wo nya adwuma mpani obedi enne
mani maya bi dimrika no wo se fie keke wo be ma 15 times a day e dey na oji no wiase self feelings na e dey yi se wo be sane na dia ne wo mu e ya nti wo ti won mzane ka fa wo ba mboi no wo so ma tweze moja eba ye wo fe moja ne be ndai e moja ne ye be so moja na ye be pam anu ze me mabie jozo ye ze male do mo ni trimu po edu ga bi mo mambo nsam tra ne baby papa iti ni baby wo meka mo de bia na mo fefe ne ba se mu ese mo ka ze wo hu die pushi no e na ze wo wi atokro mi no so no hwehwe kwasia kwasia ndi ze de bia 50 amaledi week we times e say week we the times 7 days no the times 50 e say edu ba bi kwasia asem se ya no mo to no mo ye na edu wo wuo ni yade be bra ba suo mo so enti maledi nyam nwanwa se na nkra ni susa esu yade obobo nkra no e yade akese uji chombe ma se ya watwetwa ya homa ya timoja de se mu ne manyina ase enya ya de kese no akofa ma ho fo obi baba de e hawo be to no so kwa se yade egunu so suam afenu obewu eja ba ya na ba ya be yekura aya be di kura kwasi asem se ye maledi na me mra sofu ma me no so be edu ba bi ewi ase asofo ni bi mo ware mu nya daje ma mo yere mo maledi wo mu se ma me na di nsemu no ba wo hwe mre papa ni nimre e wo fie etitam bia no ma me no po bia wonya so okofa be ma wanyini wadu ne pani fie so uzu ni mra de ma yere maledi so wo mra de ma kama mi ankonko di sanse muni etu di so for sabi maledi akana fidikase so se ye wo bible mata ma ye preach wa sorry ye nie be fie die so ho efie adwuma ho emfa bible ni fie sorry sanfa ma bedroom ya beda mekenkan bible wo ho ukọ asara mu akai ana wunya free time bia no akai bi ba adwuma wo so ye na wo ho etinka so fun ami be di sankwasi asemi atimi afa kodai ni na tena atempla ma nyima ba ma wawo hwe papa yi ni ani wonya sofo wo betena ha kana wo meyire wo ya wa besa we kwasi asewi sanne ni pase obi mane di ansa no obi bese obi no ofufie woni ni nanti ya bibi kitua bi no obepeke ba se obi timi ambesa complete nya sanete edu sofo kwa wo me eno zo tifan wadi die o yiri di nkwasa asem wenyina wantimi ahu agyina support ana obese wa bese me ebeze krantin bezo akwaja akra na ani won ho eni won fresh sofo emfa ntura nje sofo adwuma medini ta akra na mi hiama de na sofo mfa no no ana maledi etoso me maya no ye betu omofo ye kane na umfisa agro ye kan omusi agro omuwa na kunkumo mo wana ekeka omoho etiti omoho we ye na fofo ye di agro free problem maledi ka boni be ne womi boni be ne womi aka unyanya usuwenya na maledi nyame nwanwa se last week ntafo mi no nam so ope ni sister a boy ti okokoti ase mo ne ndan enya last week no ruba kan eti nana damfo na zo se wa koye mu kuradu ana ne mpradu agina we ya de fofo ba muntu mo hofo sebi maledi eni bibria na we fie e wo ya sor me wo ya mantamu eti wo ya de ayesie empre bia wonya na maledi obi wu ase ye obi na no kan wade bia na bemba bi so obewa no ani yakuna to atwene kwa obi ama ne bo na se na sesa bo nyina e ya de bia e ba na bra bo mo wantima kana no antum okodi ho nkomo na do ha nyina bre no hwetse odi adanse mi krato ya mame ana branch so be wa we no de ama mi maledi wo ye nipa bayi ye ne wo boni ese wo ma eto be ko akoye wodu okoko hawo okwa de nyame de senko ankoko oje be ma no na dia maledi nyame senu bia no uye de ya bepi edi fia pin bepi ozo ne branch ya tena chewu ba ko sa kwa ni kofi wankra no akopie so si high feel maledi nim se na duro ho a ya die bia se wuti si abonte ro ho kram se nkeye wuti won ma na bo boom ya nyiri wa maledi bisa na sansa ne ho tira kwai be bia na bia no awurim so trans so we sei wutu na ye ntu enti ye sei ye nuama no se du ba bia ye sremo mo mani na ho na wiase na ho kwa unya ade a wo de bo ho mpa ye sre urade se urade ade amanyi bua me na nyi na susu fato ano maledi ho hia me papa susu fato ano na ntesa emu yade no ha no beya
malady ne bo ne to fama enne obi ate de ka na se no sa me ne madam fudi okoda me ni we yesi ewura bi ofra kire we hejimi sembi se madam fudi se ye nye tresomo se ho ahwan som sankwase ade we efiri ye na ba betom ye kwota eyanti yakob birthday party yakono no msambunti na malady eme yaso a kire na duro no emi yesu a kire na duro omu yenda de ni da hu dimi se ye na fa omu se pomoa woni memma kodida kwasiama afenu wasiti nso a wudi mirika ebepa duro na duro malady a kire nso de ya du pa ema nyina ntie no momfa eya duro a wo yo ba wasi so na se wodi kwa hade ya malady enyima nyina ebede dana kwam ebe wo wisi eti ebe srese mo ya ade a mo hwe na nna afiri se enu anu no akire yi malady ensem wa akire beba o se ne na mo akosia na yade eya pipe na ebie tata o ya no hwe nyeye malady me dase nyame nchi ase ne so de bae na rampa malady na me ho afi na come be say last week na me kan say we 2 pieces I see fantasy collections. Efe. Oh, kuma si ye. Papa Boajiwa, mi PS Boajiwa. Oh, kuma si ye. Mini ane. Stadium ye fa no. Stadium Hotel Junction. E hon mo a. Bidi mani be kire ho. Pentade papa bidi e pie. Akoba bia. Boajiwa oni okwa retamali nzonsu nyina wo nya sam ketwa. Obi dis how. Retamali. Kama. Ye. Nya sam ketwa kra. Yo. Dia obapa fantasy mini. Enyastem ke awata na efe friends of mami guda sama oka what's yes me oh efe patade bia fu ani kire ho obe fa na rampa ye sori so malady wa efe se na no meka se wa efe na aya ahimfie nkomo esu mi wie manhu so se na de che da no ene so che da wadaro me buru